sigang. Sabi uli orak mo umuwi wa gelting Dios el mergide como mesay. Igel so el mergide lang ang Arsenal ng Erul Corinto, kapatid ng Corinto. Ang Erul Corinto sila Claude Leon la. Yak mo umuwi wa gel Barça lo mo ang Arsenal tiro melolma, el Morsel Louis Leon ang gel Barça. Chapter 8, verse 16, and Morsel 24. Mula asay ang maral masaula Dios, el rilili atitus, el kmal mobla karngul, el olngaseu, ergumiu, el wai gamam. Elen dia kadil gilingay, ront mam, el amragong, mbay kmal bla karngul, mendim lengi, el mulgoy egong. Maobunggel egong, el gim muldari, atargid el kmal merali isel, la iglesia rogui, raurelel, omer evangelio. El día del oral isel, el mergón, direct ngal ad, el lotrgok, rabek l'iglesia Macedonia, el moobungomam, el girel tialurior, el gimoru l'ringi, el girel odoncel, arubak, maol hotel, abla kareng arkamam. Ngasi agi ikmal gergik, el girel aigal tinget, ra blogolura reng, el gim mongural, mendia kalborngi, ardel, angi dilad, el girel. Agi omdas amru la umil toy, el día gadil lungin, ramadala a Dios, direct lungin, el madriara. Ngarngi al mut el targid, el ngargamam, el obentrir legong. Nigal ad abtok, el bla gipsang ralel. El metigringi, el kmal bla karngul, el olngaseu, rabatok el tokoy. El al sal lo umrar gamiu, en mal mlamo sembrial, el ego olngaseu el gamiu. E atitus akal damek, el gimda kalawyor, el girib. E tirgel guk pebir rigid, el obangel. El egong, aomte iglesia. E mo olyor, el girel odoncel a Christus. Ma bol betigar miu artir. Me bol olt ra iglesia rogui abeltkil armiu maklamrang raigel gimulgoy el giriu. Y ahí latina Dios se agonita en bodol. Adam Dios el edar el kol allí modo yan klem el sigang. Allí mal musong el mrenga sulem. El sel gibo melelak lerwag gibo daswa igel gamnar murak nangar gamam. Yung mal di mga siren aurelem. Amal masaw le gamam merubaga amral di mlagi mradam lela tial gratcharba. Hindi ngogiw sa klubo mabaltkil arngum merubag gigingilingay limnakal malibra arngum malmoise. Ang algem ni Jesus Christus amlet tial lulad amlet siglo solar gamam. Mamam mabebir tirgel ade rubag el gawa mil sa gamam emlopti arngum gamam ma agarachar garuaga amlay ilo oti tokor osobel magi nilu ruaga imla omrangri magi mrigel wasi ruaga imla sol amal masaul ngogi segi urerem el migat mokla klangar gamam egauter omolmol meruag urerem klangar gamam el mutralsi bibra ta meruaga gi mo masangara bibra tokoy di ruba kasi lulem mlamu di umi klangar gamam ni umi lulo lagi mol mol mri makmal mega sulem sel faithfulness selgar ruba el gile la klangar tamat gamam aygal tiye ruba al gibo momes bol se bele ruba al direct mo lo ela igel gib lam ren sel tiyem
raklangar gamam el bol sebel el bagal mutil mosmisi akla umrang gamam el hol tirak raw ma yelo godonge mel ngaklangar gamam el gira to mosyo bol seba melwa el obab la gareng el gire atar ba tangani na adro lam adiga gabol lo suar ma lo dongani se lo godonge mel ngaklangar ti agoli teruba ma igal tinye mel direk el bol sugumam el mosru am el mawil om tabul wase ingrasi lo godongem el gire ngaklangar gamam el bol seba lo obab la gareng el gire amal masaul edam Dios akmal li mol trokar beklad marenga ma udsuar beklad le golgau wali tamarenga gau gol adre la gamam rogui ubagal sum mani areng nga al setial jagal gire ngani ulas nga al setial jagal gire ngatia aguli tengah kle Jesus wase wa mal oroi e bol se vel areng argar wa and take his place in our lives today au the swan engi bol sensier gamam melwa gire la igaltinye Tira mo do sagal le golgau maloni tangeso lisi marogul toy dibok to murgar uga garing arga bolong lo Mena sile mo ita garogul to nga Jesus il ngel sabla Amen Okay kita amrenga sula Dios el melmolem ra sel waseng namasubed el madingel wase kadamla kadamla mo obliong la dia obliong ni klangar kadamla amo partra tungal a Dios dia kaldin segi de morgong rudam sel ngara el gawa amla mo madingel wase cristiano ngani angar elem el malgel a Dios el el body of Christ ulmak mrogol waise ya vivra time ko kola mo obis segi ma se nga di cristiano dice el bodo cristiano en gire del miguel wase ngra igel ngar ele el cristiano e gire el mobla al mudri de gal sumo kangal kara la kangal kara obli melo kangal kara sela trungal ngara igel ngra el regal ka gire el miguel wase ga gida ngar alam mengira kalau tirak lagi el beldur kita ada beli, masih. Sebelum mendia kalau tirak lagi kita ngomori angal sengsela, aku mau orang player sel dalam waktu. Maria igel gira dari maul, el belal bus kita ada beli dari gira dari tirak. Meng mak omral wasi kita, el omgodong kita wasi kada nama Cristiano sel dobo do parte la turungal ka Dios. Yang ultra waktu Maria igel mera el Dios amla makra argi, gira dari loba abla karing gira. Altang ngalir bibir hid dia kalau ngil wasing ra sel mal lo ko ngila Dios igi aklangar nga makadora di mera iglesia la bekl sunday mera be ustadi sel bekl temela be ustadi emrael e dia kalau ngli sel wasing ra sel Dios sa amlam skagal girel gigal momad ngli gigal mobla karmu gri yakna ngungu e ka se bol se bedel lo gyo tingla lubage bodo ngel wasing ra igel el tokoil el Diosa o mlamo mokra aranga kal gire le gire kal mobla kanu gri mang o yo el tingla Dios el bodo misre lang ya rengra ruba ko bol sebe el momoti gai gri el gire la ay el gire del momringi ni a mrat tingla Dios dara subre del ngatiang awase ya blaga reng el gire la tokoir omisio seguida dara sobre el bodo misringi el martial seguida text en lam uiwa el martial del sel longel corriente tiale a clolion el sel tri melol el morsel el ma ewal que el badsa seguida lam su tiang el sea hay el nombre del sande ngani hay el no da el sande el memit endi el nombre del sande qadam le ulme tial chapter 8 sel sobre el todo el martial el domesringi el mending el medung martial el burs 8 a togoera omlinget togoel igel tinget el gidir el galect el olab el momstrir tigel o el tigel dala Dios el ngara idea ya mesegida gora men el togoel domesing martian a ul mai gaid togol ba domesa a bablusa melus el malasm el incorrect el cristiano mutigal martial cristiano 40 mutigal direct se del mesa clear el marti allí el chapter 8 el martian y ma qadirek el momesa
Abibira toko el trigal el adra aurora mo involve orte allí el toko era omot muklela igal el tinget el longot mok el girira adala Dios el ngara ayudea. Hindi ilakado meses ti allí del ahora abodo o meses ti al sobre el ange guadi soal rutel ma osnya del morsel lulet ti allí del chapter 8 len akumda singungila rutel what remind ourselves el girela I get to go el blessed through ngila last time el girela sel black rengra other emotion el logodong el girela to go tira milga amlo motmokri lania blaga rengertir el ulmong melus el ngartel biblia clock to trail el gido cristiano el muy waigang bodo miel wasing mleoral teletail am lagot mokla o giu tirga gido cristiano lo giu blaga rengertir el milgot mokla igel to el ligiril motmokla mang komalo paklo reng aktimo o witi agidel el chapter 8 akmo o witi el verse 1 el mosegidel el verse 14 o malio tangale aktimo onu yagide igamo walgora introduction ergidel el mertial tiagide sobre del martial elang maseludam somam obo modinglia gracias a Dios el mora iglesia la Macedonia takmal ne warm raring el mlortir ekmal dim le ungila rambir takmal ne abul ekmal dim le bulgurau ratang tingir aksub dimiu el kmo tomil lenget el kmal mlo raigel sebir e vai mlo englak raigel sebir kmal dim letir e kmal mle blagar ngrir el olngit tergamam mobol sebir el direct lol museu rar adala Dios el ngara yudea kmal mlo englak raigel gimulum dasu magot etul dars aklangar tir a Dios eso la ultricutrir gurgamam el ol tirak raul a Dios melal blalu li tial skela aulong swil la baltigreng radlong li watitus e agik mal lolngit ringi mabol lomlemi el mora ulobong kami wakmal ngaru rarogui el tokoy omo merang maigel omo lokoy maigel omo modngei ma blagareng argamiu elol ngaseu babelkil argamiu argamam mang kmal somam om direct el moru ertial lulong aswil abeltigereng ndiagulgoy el waisei el omo kring el argamiu aktio lolt rablgol reng rarbebir arad elom maskemiu ate eliu mabom mootemiu mo direct kalmral ngarngi abaltige dengarmiu komadngali ang rasyar arwak el Jesus Kristus ngmal mlewngil besul erin eli el moobul el giriu maalbulel amogul ang mongil besmiu maul deswek el girel tiang akmo mbay ungin o mogtarangal rogir tial mulli ratial mlomre rak ngkmiu amlegot el mali o malay tingit ikmal mlevlag armiu el girel mamolmol mamlemlmi o moruringi embrogir mbol vlag armiu el girel awaisei om liv el omol arngi edibora igel el sebiu eleng arngi rarangmiu amrul arngi ya igel ngarngi raad akmal di ungil busul radios elen diaga longorir radiag raad selbus tortin ngase diag ulasma el mga brakla rarbebil ego makar margmiu ngiri wil yosisiu me elang el lungil busmiu emusu tirir tirigel matar basril mesel guk bol matar basmiu elongosugumiu malo ay say egom di mo osisiu
Hindi mo igel lo ko da look la el mo Miguel mle beto al udla adim la kabolo umader ringi Miguel mle sai al udla adim la kabolo long song sring ay gagida to ko sa ali muy e kada mo mes tal text ri de la ako te to ko ngatiangan el so kabodo de sanga se mulwa se ya Sermula sea Dios, am saad a blakaring. Selbur 16 na tiya kwa saying, kmal saula Dios, erulia titus, kmal mobla karngul, elol ngoseu, ergamiu, elway gamam. Tokora blakaring erudam, bloel bebila time, kadokora motatsingi, direct remind ourselves el girel, el wase gider cristiano, a girel blakarmu. Di sel ngatinla Dios elang ngosis eklid subdid el wase ablagareng selmral blagareng diakal dit tokoy ablagareng selmral blagareng ngargelme etiagila tingna Dios el ngartiang el direct kalmal lungila adesang el wase Dios awalela selmral blagareng asugum mugidel el cristiano aswad el mral mo blagarmud en gired el ngara lungit tialto odonitra rubak wase rubak bas kemama blagareng Eklog tutlel ti altoy abol ngaringira klangargi dar cristiano. Dia kasebe del gadi ulatu ed expect lo asay atoy dorula mo ngari mo motmo. Lengire de lo babla karre. Arogur tokoy el dorul el ngatia klangargi dibendo en dia cristiano molam cristiano disugum dia kabla karre ngargau en dia el motokay el tokoy moru. Mo si principal el ngatia sobre el dosu bunil asay abla karre ngirel ngaringira klangargi dar cristiano. Mati agida kot el tokol shal challenge sinin mergida cristiano wasay ngania igel ngara el Dios amla makra argid el cristiano ndisugum dia qabla qarren argid el la gain en dia sibel motogay el tokol dia sibel motmokla angidil ngara el Dios already mla mskid el gidel motmokla maybe la bay sibel happen el mo spare bibir al egida dia bigos en dia qabla qarren ngara dia sel el faithfulness el el gidel ti al toy el blamo ma yok maset tiagi el toy a Dios o modo ngana gidel mung sel ngati al bus 16 ngal gora ma taklit tiagi el toy wasen mral saula Dios erulia titus el mal mo blagarngul elon maseu ergmiu el way gamam mung ela kadam lamo ma wasen ti al toy blagar renga dia kadil ngora di armari klil hapel el bodungur gel los ispira klangar gid mal el hapel al ser no tianga Dios a provider ni el egorga ba ul mun sed do asay dolulu el gire la tokola blaga ren en gire el sires el gire tiarto me vi tangan el bir gid ngatiang el diakal tiagi de tokora aklangar gum diakal blaga miul gire la a tokora Dios diakal blaga miul gire la a tokora ministry di mera church lam bigose ngal basol ngatiam kami adar belau mo komet tial ngania basol adar belau ngatia din dia kabla karre kami si seguida dia kalsad dalam sang ngatia sel sad dalam sang asay dolulu el girel tial toy mulbor sa Dios el meskit sel moral blagareng el ngara sel armud no matter what ihtimala iglesia le ngani sel blagareng ngara el ngani Dios amiska okay cada mes el armud el trato con ngatia ngatia ido sisiul el parcial como el 17 como lo hace el endiagadil el gingay el ontmam el endiagadil el gingay el ontmam el mergong mbay mal blagarngul mendim legi el melgoy ego si sembral blagareng el udam si lo comes en martian hace sembral blagareng opiar mula el momru la ngiluriu si ngal titusa bel askri sel dongir tial ulel tial bralmei en temle askri ra wasem bil bolse bel el mo hotel ngania baulus mtil bebi mong sel gilingay ngil tokoy ndi sel ngatiang lolgonia baulus wasei el endiaga diel gilingay ra ontmam el mergong nganga ngwasei mbay mal blagarngul mang dimlengi el melgoy ego si sel ngani amral blagar rengal al sel en se ve del mula to gol digel me bin dimlakal
as kirgi da leaders kirgi hindi ka medak masay ayigang ang wil to ko gila kalamu e komormo mang nsegi ng importanta sel to ko rabla ka ren el girel mo madal raklangargi seguida ko to ko el soga abame segin atian sel verse 16 ma verse 17 selmo ongel to ko el atian el soga do me segin sel to ko ra se brele la bligel evangelio sel verse 18 masay maobangel egong elgim muldri atargid el kmal maral isen ra iglesia rogui era urerel omer evangelio elatia kolam lo mlasem lo mesa igel guk ngara aks kadamla stadira aks gola dia kal salmal bertak lan mirngak lo si tiang melokora tal el msingula Dios lo sa nga evolution at anding sel to kol ngatiang lo mesenia wase emom to kali wase ngal ad lo sa nga evolution ngatiang sel lo kodong lo kodong la Dios simbrak langaria ti agid el bergel evangelio ngatiang evolution wase ma obngel legong el gim muldrin atargid el kmal marala isel raya iglesia rogui el urerel omer evangelio nang ela kadam kadolam namom doli tiagi del iselang kaladro ase nganga kristiano angar eleng kalada tiagi del evangelio ngomer ketel evangelio me blakan ngulem lemrala isela adam lem doling kala tem doling kala adre ngasum mo dase mral isela ada tokol adam doling kala esel ngatiang al mudung lesang ase tiagi del lurior rabgel evangelio mlengar lelanga blakan nguringi tokoy segi del verse 18 bela ka oktober si sel verse 19 ngatiang masay ndi akadi loral isel el mergong direct ngal el notrgok rabek ligelesia ra Macedonia el mo omongkamam el girel telurior el gimoru lerni el girel odongsen arubak mol hotel ablakaring arkamam ngala diakadil lurela tokora bergel evangelio nga direk sel masing ngomtera iglesia si ngal ada omtera iglesia sel ngatiak masing direct ningal mlotrgok rabek ligelesia la Macedonia el mo obong kamam el girel tialurio meng ngani sel desang wase ngalada angani angar elela iglesia dia kadil tial bergel evangelio mil todo del mong el sioning rara del mong la Kristus ngangani el responsibility ringira isel iglesia menganga amlo parte tial omrael ngaria lo Paulus integral bebir a disciples el representative tial da igel church el tial Macedonia el gayid el ada abel sendri mengani sel el blaga rengi ma bloga rengi leng menel wasai ngaga parte iglesia bimendo ya akmru legal guru le giregal model wasai ngaga parte a church el sendri nga el parte tial lurior el gimoru mang ngari ke bibra ta merudam ya Dios samo mogdong orgid el girel akmurang endi ka girel mende kwase kawa partra abadi of Christ partra iglesia mi mendo ko murula igel do lur toy e girel del girgik la aklangar gid mendia ka tubi a Dios ba argid baimos el tel evangelio el mogilo ver el ngara igel tokoro na cada mes es el verse 20. Es el verse 20, mula 6.
Selbers 20 ak masakrigik lal girela. Angral. Krigik lal girela angral. Agi kra lal namot kokol ka. You know? Sigum tokoy nutro kokol ka malubem. Klalo el blal beskaw en ngara. Ngari sel ngira del mobla kan mudra ikit tokoy mlaga ba motro kokol ki. Kabo domis bibis 20. Masay agik mal gorgik el girela igal tingit rablugul rawreng el gimo ngoral mendia gal borngi ardel angi dilar el girel el agida igel tingit el lolgoy a Paulus el wase mesel gigong yom la kutmok makmomay tigel mot magibom dagal el ad wala balmora ayudea el moro museo tigel la Dios mga igagi del tiene lang atial mention ng artiang igagi igel lugo di sel artial lo gonya balusa otra parte te atuak masay mal agikmal gargik el girela igal tinget rablo guru you know igal tinget rabek el sunday sel donget malube kadmela church en monia tokora omlinget humbrang lo sei atatngela atiget el vedol ara iglesia ko ngarba para di go rablula that's my belief rabia ngara ntung tiar cristiano el loldars el moraruba eruba uspe el girela awirel sel moansel el mo tebdia tangtingem malube ngudemra al sela ipengem ngul sel atinget emla semla mo ngudela Dios la mo dakal el girela del mga tre del sei lekad medo kasi tianga black decide lo sei tiagi del el al sande tiagi da bo kudursi el girela awirel mung ela gidam so da tokra tinget mse se bedel lo wadi kringi se edel magarani se edel idera kada do olir maru bo dong singsi ni se lu tungul mara tokora angorta malu bentaid ese completely dia ado korani le se udu de la Dios 10% tra sel income margara bekel time marga earn es el 10% seguidia ahora udu de la Dios mse armari click na um mirwa sei dia ngagiledel ngani sel gidel mori ngakomrang direct seguido ngara Old Testament en mula say mngaya yelong altar miu el mal mera templo ngakomrang wasia sigum gau el member de la iglesia aparte de la church ang altar ka del church dia kalbura ang dolgas dia is it right this is why praise for you to bring your time hindi again sel ngatiang ekadam sa gila tokora offering ay gel tinget mang abalu sangat tiang eng mo makataklit tiagi tokol wasa gikmal gergik el girela igal tinget rabluguru rawreng ako ti igal tinget ta uligi war al temle bluguru raw igagi dongo isil tigal cristiano ramasidonia temlo war rab tokol tokoy inom lo kloaring lo maigel lo dalak lo mangaral bolsis brasel ndi min le mol el bluguru raw ratang tingi dimla ako rab olong social say igagi tokoy ulma balusa mention ngatia mletang tingira al emlo warm arangrin nit di mil mol melnget ngmasay magikmal gargik girela igal tinget rab lugula reng el gimo ngoral mendia leborni ard el ngidila el gire ti seguida aloria balsu basay agimal moray kat kurba sabam el inol el mexura igal udo igal tineta de albornia gorak mung el sensel malubeng ngod lom sodela igal malubeng ngod lorotela igal udo malbornia gora ardeira adr gilela igal toy si de la iglesia argid amal when it come to finances en mal blakatak la gulto kaida de agol ngatiang dira kal partra a leadership la iglesia sel el bekel buil malu es el era el meeting era al members of church ya tama ording bla a print out el regordra finances la iglesia
mengaria ate lirar ada tirgal dia golmar el der sa church el momadinya iger logu record finances sa church Maka medingel wasay where we at ngraigel bla spend ngraigel dirga medel el gired el mo matmok ang igagida yo audo ngani am medel audo malu be ngani angal sel audo mar ada mo well informed dia kadil leaders at church sa meding igang ang moria ta met dirga mo anang sa igato el moral and members sa iglesia esel way seguidia atletar aurior yar ada ungilar ngil el melinget teleng temedial wasay atangam tama gi mal metel church ngania abol rili malu ngania auspel ngania adro ngora igang ngara igen mal tritele ya gu marang wasay tiagi atletal el baulusa ul min gloria tiagi del mal di rebel el togol ngartial bablingel aswal bolo dir adro wasay ma bolsi bi u lo marang el gamam lo la baigal do el mom street tigai adara Dios ngara ayudea malakal bonia ko ardia at masya en galbolu son gola dingile galudo limlengie ya mumlo wara ndisel dongo ira gel aks mayel sulle de blado doni masay ani tigel adel mlo involve baigang ya balus ak masay al suko mungire ko bentrir e nga mak tirek luiling lo bentrir tigal mo ayudea see when it comes to finances matters en mal sensitive directly idea kada mongil adios sa mga palangkel malube ang matamal mo dakdol tirak laigel lungil tokol gilela tokol awdo munguk moria ardo marada mo dakal soril mung gile dol kurikla at tokol dolo especially when it comes to area of finances sel busto niyo lang artiak wasay ayom das su amro la umil tokoy el día de lungil hermandad a Dios direct lungil hermandad ayom das su amro la umil tokoy el día de el pleasure a Dios malu bagi di morul el di silent marada la kalugay e gindura sa igagi morul el girela aruba no pasay ayes agimrul ay gal tokoy el hermandad a Dios as well as agimrul el direct el hermandad mong blakatak Claudio Blatak la toko el doru. Dia ka kora berot lo arada madingel wasay. Ngaray gel morul el girela ay gelsia. Kada bosel el multo el tara tokol ngatiang wase botokol ngaral el mla amotro kokler gaw si kada mal mo total cristiano mo moria igel el ngaral el bol el biskit dia kal ngarang years gara iglesia years gara klangar gara ministry ya arada líder sa amo mesa klangar gau me kwase ngal lodama mkatatal ngara umsyo munsebe de lo makara ngila torto el dia dil gotetan tamla trar gau ya sugum munsebe emel el gutmok la gel biskara got et maskal mut bedira maraul metawaise bigose gau sel klau mrangar gau maklangar gau amla mora de meleltian sebem lehendel malsum tokol awdo en sebem lehendel atokol awdo da di los isbal ko cristiano el skawa ngara atokol awdo no como tal cristiano faithful attendance ngara cristiano ma iglesia ma igelo gui lura iglesia bla ganu mrgi ma leaders o mesra klangar gaw ma attendance gaw ma faithfulness ngara church ko se okay ngagi drodam amna mo sebe dros peril ku yang lak igelo rule lurior Mesel ngatiang awasay butokol ngaral emla motor kokol ka kado mesel busto nitu ngasay ngani al mout te targid el ngar gamam lobentri lekong nigal abatok abla agib sangar alel emtigringi el kmal bla arngol
elol maseu abtokol tokoy elal sal lo umrar kamiu mangal mlamos semriar ra ego lo ol maseu kami elang kalau nang katiang adire ke mo sisiu el mo angel gotala ndiakal blatak lo sei mngantang ngang timoti tang ding tiagida lo sa dringia baulus ngartial lo sei ngala adal kibam lo dirok ri le gong tiagida tele lak ngari ngartial bus 22 Masay ngigal ada betokol blagi psa ngar lel metigringi el kmal blagar ngol elol ngesew betokol tokoy el al salo umrar kmiu en mangal mlamo semriar lego ol ngesew kmi ngal mong kadam sa sel wasay ngal ada amlot tergok krinya betokol ngral dimlagal bol complain dimla ka bol ng room, dimla ka bol quit lem because yung mal mrangalang igal ng alil na mo bra. No, sel nga tiang lol ko niya Paulus kasi mlo niya betokol gipsang ang ral emil tiger ngi temle tsigar ngi tulumes ngi emlo madiel wase kang arad malela igal toy. Eruda me seguida direct el mo follower sel wase mblaga reng ra ad lo ngura la igal toy. Belakang ring raal, el sigomong maya betokol ngral, ngani segi del belakang ring ni. Eng sebel melmol el rogu ya gel toy malu modru ya gel rogu ngral, en la motel kokoy. Again, quand motel ko bakal mora, asel ko tul parte tial solo asay a belakang ring a cloud to tel gira ngral al cristiano. Ese lo hacen belakang ring, el toka belakang ring, dia kadil belakang ring el dit el belakang ngud tiang a belakang reng el Dios amski Dios adol mirak langar gid en mo ngaringil al sed el mo belakang ngud medingel wasay angara al belak mo agirek lo belakang reng gid mong tiagida iselang gid al adang tiang masay agim la makara aringi rabtokol el tokoy kmal belakang ngul elol ngsew abtokol tokoy temladong temlam sang waigen nam dung wasay leader samlam sang ngal adl wasay nganga ngred malela adl se edro spin ngal tul mal martiang kad bosel el mo ngingil tel toy ela kad mosel el wase omte iglesia arisel buktol ngatiang el wase omte iglesia ngatiam la dire laktat seringira wera igal wase ngani trigel lel sender tir el omte iglesia el mo el sewra adra ulio misel el sigom ko sender tir el omte iglesia en direcal giren ngani seguido bla ring el ngar al sil kalome el verse 23 wase atitus akal demek el gimda kal lorior el girio etirgel guk bebir el gid el obangel el legong aomte iglesia emo orior el girel odong sela Kristus tigel guk bebir masay ngal tito sa akal demek tito sa akal demek la Paulus ra orior ra bigel evangelio kadamla amungi raklangar at tus wasay blakar ngul de Dios sa amilsang blakar ring mang kadamla mo wasay at tus sa atara blakar ngul misyon kaldame la Paulus tiagi de blal dalin martir wasay at tus sa kaldame el gimdakan loyor el giriw hindi sel martel wasay etirgel guk pebir ergid el obangel legong aomte iglesia again el ram tial el wasay tomte igal iglesia adirek el toy el lelengel adan el church amle sendri el momru la igal mang example asiko mo diagol ma la Roland right
sel odera gospel day. A church tiang am local dibla. E mati geterti etemer belang. Ditikasi alme mamulei. Oh, mong sein dira gi mertian merigen. Ndi temler belau ni ulti ay iglesia belau mlartiang. Mong agegi dagel temlei elulbas agi dulbasei mama omti ay iglesia. Agi omti ersel iglesia ngara chang sen siri. Mong agel tlet telam mablakar dalam agiram الغرقيق من دي قبضوا التوبية التشورت الجيدة representing مسير المي of course gospel day بتقرأ من جريد المال ميكسيو قد introduce قد تلقات أذن لارجل مي متذيق من introduce التيم ما جيم لهم دكتوري سيدا تيم لا gospel day تلا يجيل بيبيرا أبلو زرقل النار سي إلو تيجيل ديجل الشال بلاني. لأن ماليا أرجوك ببير أذر داخل أذر بلاو تيجي أوام نمين الجستل تيجي تأذر جيه. بابوا نيجيني وسامي. أوه. الدرك الناس. تي توم تي أي اللي جل الشارتي. إمني represent سيجدا gospel. من تيار لو ساي قدوم تي أي اللي الشيا أقلو تطلع تقول. إن رأى الجريدة المساعم من مقط موكلا. ما يجيل غير ليه غير عشان سيجي يجيل المبلغ عنه سلمهم مريول التقول شغل مسكين لانغ سي بول بتيجا ميو على الأدرى وبيور اللي أخذ مرسل لو ماشي سيل بوش 24 ما سي بول بتيجا ميو ورتي بقول أول رايجل الشيار روغوي أبل كيلا رمي مقلم ران رايجل جيم اللغوي الجيريو تيكلاو تتلي ردام سيل السيكم تغاريا تيا ديري ولا تسرينا بيفول واسي تيجي أدرى ديوس سيل مدورك الميلا برونلين إنجيليد المغرقي كرتين إنجيليد التري ترتين أنا سيل جيليد جيليد البيلغام رتين أنا سيل جيليد le tirga ul metame a Dios amle alarte ngari a ver li klongal tangat el mera blongle diraga ngartiang do ase ngari a de lego o visiter conmigo que lo con conmigo dirga ding ngilo ko ko la muy aigang am su aigang el prepare get engage en monia adel el me visiter ese que toma gran gired el mungerad en arse el mral gired el tigui e tritri se el togol belak ma se ngurat muil se golak mun togo udle o ngur se el mal mral gired el mungerad e tritri ma se sea abel tigre en el olgonia biblia el gired adra blor dala Dios Tirgal adel del center tira Paulus lo ponía la actitud el mo hostial el tirgal adra 40 y no tirgal adra Dios tirgam según la Dios tomte iglesia monsel luriu el parte te ahí de Biblia Paulus en mo sei mo volve tirar un miurti da di le con el gola di y uchula tirga volve tirar un miurti le tirga adra Dios el Dios amne center tile gorgo من ngora again ngora di uloklat kal mergid leng dia do ngel wase altang dia do wasin tago ngo Dios mo mukroli le me adrole el mo mru lo le ngal adrole isel bol waisei en gadum gara ngile el mo tigar mo del ngelo la sel togol ngatiang los pega balus se bol tigar ngmi togora bol tigar es el borí seguí del lugar donde hemos el motmok la verdad ma yel mokte gani mong luda mong ngora se el togol ngatiang di ora di so al muto el momrisi se togol base a habla garen a clau tutel el gire da krishna kida ja qadi dol molem el DYC, el wasiq di adar belau parte de la iglesia.
Makadibera bikla Sunday, magil temela umsuhur gid. Ngaya almut el bebila ngara la sel gutmo. Ni our leaders omes. Omes ra adl sugum ngani are ngani gile la ka toy malu en samariar gile la uriol. Ito momok mara ram gigidala. I believe nga umra wasigid as wilaw ngania ato ko vetsil sing Dios sa meski adal wilaw. Dia kaya mo tala. Malsumo ko mo usper sigid wasay lubak nga ka adal wilaw tiya gida single loves ka. Musuwa ka mo sibi ka usper. Ya, itupto kal ada mo blessed. Logi wow adal wilaw. Logi wow parte del iglesia. Nga ko umra nga wasay kadamlet diyan nga niya maktikara Dios sa uno kadamlet. Diya ka di dimlay because ungil nga niya building. Nga niya ungil mga rakyat. Nga niya maktikara Dios. Nung mema voltar mo di kakanang lungo girela. Kasi luwakan buti kliyaw do sular mo men el girela other vela matya. Si tarkalsegi o meeting. Ya, elders ogi na kasi pastor. Mala ko la vision ng gira at bela matya. Ay, no. Kasi lo hace toda la vision en el vision to ya girel manong gel leaders. Mala se los ngem el gira at bela matya. El congregation malum tel bel tigal matya. Yaqul amlo tulgibel el yak lek straight for all the NCSL game. Lek masih okay. Bela sigum togel girela asel west malum vision gira ada belawan. Ngrasel kidr ada bela gira mot mot. Ngrasel odo Dios gira la klangar gira ada bela martia. Ya umra masih gira ndia ka gira martia. Tanya bibila aludama na yalbek state. El adi wajid di sel voltemela sande con me colino. Voltemela va gustadi con me colino. And that's it. Maybe ngania there's more. El Dios asolo makarari. Hindi kasi el mesquid malul sa sibel el mesquid el mongor eled. Al sigum hindi ka blaka ring riki. Abla ka ring ko ni ludam sel mo blaka ngum el girela yen gerel toy. El gam la mo mdi ko say gagi dangan ele. For example, at siguro hindi ka lakan mo el girela tokol umiwela tingin a Dios, lakan mo el girela tokol ang lungong, lakan mo el girela tokol umsibela tingin a Dios, lakan mo el girela tokol a fellowship. And dia kalsebela am klor tokol Dios amo mo ngarar ka. Lang madinga ka tial siguro hindi ka sa pas tial hotel step hindi ka sa miska ong step. Ka umal ka school esencial busca test la sumo ko fela kal mutri men ng asel el clase mulari ndia ka blam fela dil bi ka mo moral mo may sendia maka dimlak to la school ndik mo dingai ka sobre dot ngai el wasay al suko mas esencial isa krangal ngem sa test em pas la test em bulak masay ngel ngal ka mla mo redil mo la next level. Dice como un feller say en el mundo de men en el girel mani. Antil en mosbe el pase el test lo larima lo vaya sobre el lai. Al cristiano dice. Al segundo Dios am skawa ngral que se be emel gut muklisay en maskawa segan malubeng taradao el gawa awol maskaw el ngal ele. Lam gid other belam mal Maria toko el Dios el toko ng klangar gid el dia kalangi di lagan even other islanders dia kan marti ako umarati ato kadung dingun ma tokora adi tokora kla ulwada blue belam el blue basa adrin atau presiden iliak la kabel menteri
dia kad adal ra gel belu bai se even malang es ra ngol belu dia lo ay gel belu under la US dia kad sibir el malang es di mursel igang em na mo dak sil mutun mo adal bela sibir lo ngi tang es el gemi ada kalau nak utam mani segi dengan adal bela leaders el gumrak masih adios sama setiap adal bela dia kal bola kar kita Kristian dia ngaka dia ko lugai kal tol asem dia ngaya tol bulu ngani segi del toko bet el toko el ngar eso kal challenge sergi adar bela dirge loren setial el sobre la diria ko bolo dim la sei ngani a toko el dios asal motmok rak ngar adar bela e osper gi del gut muklil ngar tel bamri dia di ber on di sel tamel on di e bod gai di there's something in ngau mga gida del momni ko say ngat yagi del toy Dios asala los pe nga gut mukli kita ngartel iglesia adam rigel mal numero se a Dios maria igel el temel on di maria igel on di ngartel church el gida del plak accept to it ngara ul magado plak accept to those meetings ay gang direct el sela yagi del time el de me ngania de subra el sela yagi ngania suoble de subra el sela yagi el dia se be el metian o lisakar conmigo malum el tema la babosta di e mga igal suog maiga lo diam pasea Dios ore dim la provide iga el giret ada bela ngarte el iglesia mal again bol blakar mo bol blakar dolita Dios en biskita blakar el giret la igal to bol se edem al mundo la muktigar waq e bol ngilar mud edosioni el Dios es un Dios abad dulu adam el Dios ngara yang do la ba krisi al maut ma gil maut el mom yang klem erubag mal mrenga sulem el wasia kadi ke sedem mo do mam akmal yonit erubag la sea aren argau ol se el ma yigal tinge merubag si declaro mam e bogi mora era be kelsin ngara selatinge digel direct recibir rubaga del sangue lo sitio sol rubaga voltinge mamo direct mo igreja seti e vol chanen seti el boy gamam bol se ba me dam Dios el digel togoy la amatro con mer gamam alu ba gim no mek masa iga ngar alam el ngar al sila iglesia bol se ba lo ba bla kare ngir amal masaul mum qatata reklad ayer lo rubaga lo spar reklad bol se em continue provide for them bolsa am el mol melwaga lo Dios sagau el gi momrang lo si sagau iga ge de lo va bol tig lo ter mam lo wi uni tanga la Dios sagam ma Dios sagalo ma Dios sagalo amen